Hello guys, hojik yam nungaiba paw ama lai ko khoigi SSC GD haiba tare SSC GD ko Staff Selection Commission dagi khoigi form fill up howdore SSC GD je kaino ne handaki exam je exam pattern haiba tare si jo haijara do han bata khoigi GD Constable gi hoji exam je sigi form fill up sina date November ki date 11 sidagi hawraga December ki date 15 fawa kaupa ya de ko se hoji ngasi November date kan ngasi je 7 da ram gani video semba ji da ko do November ki date 11 dagi na December ki date 15 baw ji da form fill up hawraga ni ko si manung ji da tobi hawro aduga form fill up se sigi paisa je sina general gi na lupa chamar ken oi bani ko chamar janira da mai ora ani form fill up tawbada duka SC ga ST ga di free ni ko pora moi di daw yam yare haba tare aduna moi di free ora ani adudagi SSC GD Constable jigi kano jina mu chahi je S limit se haijar ke ko chahi je haiba taraga di S se 19 dagi hawraga 12 fawne ba 18 to 23 years ko ado sidane general la pa am thi haiba tare haibdi moi di 18 daina 23 ji da loire ko general gi di adubu OBC ga SC ga ST ga dine laba yam fai maramdi OBC gi dine chahi 13 fawba yai 26 years sibau yai ko aduga SC ga ST gi je schedule caste ga schedule tribe kana chahi manga relaxation pi haibadi chahi manga sangdue adudi 28 years ko 28 years ni aduna chahi yam yari haiba tare general khaktane yadrise atai di chahi yam yari ko aduna chahi 35 daina 19 baw general gi ataina SC gi na 28 fawwa aduga OBC gi na 26 fawwa ko aduna thaba yarga di thaw question yam kan luba nate exam si ko adum hoji exam je form fill up se tawrani kaino ji da khoigi November ga December manung da form fill up tawrani do exam ji na ne February March side da tabe February daina March side da tarak pa exam je aduna matam leiri ko pabe yari pa haw adudagi khoigi kaino ji jo hairake subject su hairake ko subject sina ama ani ahum mari 1 2 3 4 subject mari puna subject mari workani ko subject se adu hairake number 1 je general intelligence and reasoning ko mental ability test har jo ko si je ahan bagi jina reasoning haiba tare ko anangi brain gi cam brain singi kholi adu kumbagi ne ko question jila ka dida adu masidana question kul lakani aduga mark na nifu ne ko lakadoi adui mathang da subject se general knowledge amadi and general awareness general knowledge adum hairji ko siju question kun aduga mark nifu ko aduga mathang da mathematics ko maths da ju question kun mark nifu aduga last English dana mark kun nate question kun aduga mark nifu aduga punna question jen 80 khaktane only 80 question aduga total mark na 160 marks ko 160 mark ne yame ko question 80 khaktane question amamam da mark ani question 80 mark na 160 question amamam da mark ani khangjan gadaba ko aduga subject sem ka harke general intelligence and reasoning general knowledge lere maths lere English lere ko mari ni question je kun ko loi kun ni la ka doi je mark na nifu ko tamaina aduni si mayam thajaning baleri thajillu matam leri kan ji ko hojing matam leri pa ba yagi ni yam ka lu bana te question je 12 plus level ni yam kana lu na hang ka dong te do adu haidi khangdaba question hangning bo ngon lerga dum comment tawbiro ese tharo comment da adum hairake ba ado mayam form fill up tawna ready lero